Amerikanac Milton Friend nikada neće zaboraviti selo Pranjane. Tu se tokom Drugog svjetskog rata odigrala jedna od najvećih misija spasavanja pilota. Potpukovnik američke avijacije boravi u Srbiji kako bi u ime svojih kolega svedočio u postupku za rehabilitaciju Draže Mihajlovića, pod čijom je komandom sprovedena misija Halijard. Prošlo je 66 godina od kako je Milton Friend boravio u srpskom selu. Seća se požrtvovanosti pripadnika ravnogorskog pokreta i nesebičnog gostoprimstva meštana koji su avijatičare skrivali, hranili i negovali. Uvek osjećam zahvalnost za sve što su učinili za mene i američke patriote. Svih 500 avijatičara bi to rekli da su sada ovde. U gotovo svakom pranjanskom domaćinstvu sećaju se spasavanja pilota. Predrag Milosavljević je tada imao 10 godina. Bilo je, čini mi se, puno nebo. Toliko beli se sve kao guske. I sve su bili bliže zemlji. I kad su počeli da padaju, mi smo sav narod trči. Celo selo se diglo, trči padobrani. Američki pilot veteran došao je u Srbiju kao svedok u postupku za rehabilitaciju Draže Mihajlovića. Ponosno kažem, ja znam Dražu Mihajlovića i nema šanse, to govorim iz srca, da je počinio bilo koji zločin za koji se tereti. Misija Halijard jedna je od najvećih operacija spasavanja posada američkih bombardera u Drugom svjetskom ratu. Tokom 1944. godine sa improvizovanog aerodroma u Pranjanima evakuisano je više od 500 avijatičara.